шул юзанать, ажалабами шекленет, территории хотланать, тада тыде. Юлашки шулзенде Чувашинре халық пужары вишинжен галаган программаба онышлы ишлеші. Кыжал гуенбе пинде ширымбір проект пурышламалла. Халық шулзерен пужарулы булны гурынать. Иртне шул тығыршыр проект пурнышланны булсан, кошал пинетла вырын илемленмелле хотлыланмалла. Чуваш республикин ял хушалық министерствинчен пілдерне дырық, сагыршыр утмалдвада проектпа нары суихинчен ишлеме бушлана. Щит чырышынбе келешу тунада, ыттизембе хаклашу тапхыры бырать. Вон сагыр заявка өшсір булныне деп алыртмалла. Ага уихинче республика хысныне улжыну гертрыш. Шак халық пужару гыдартна тада шыралы шиче проекта өше гертме май барать. Ку программаба уладар падар ел шырбюдырых эсем онышлы ишлене гурынать. Вазем пурышпеде келешу дуна. Шаввығы Шубашкар, Шымыршы, Вармар муниципалы округесенче кадарду 70% пададанлашмаст. Кирлі худсене ергене герце ждерсен кошал тада нумай вырында спортлабаме тагыр жул канубарге тада ыттыде булмалла. Республика Галарым Валли, Милена Алексеева, Алина Сусметова.